نوی من جگرخوین محمد المشفى شهید خالد فجر از کار دکم از وقت رهبری همشیرا الودار المشفى امسر کار دسکنن براستی و بی دمک زیادتر بیسمها زیادتر امکانات حصاری کی خانق حصاری کی یعنی انسانیتی تعمل نوکه وقت تندرستی وردو زانه امپر انسانیتی نزیکنه یعنی وقت تندرستی یوجی نخواش دا و نها في وستانه داجي تدي نخواشه یوجی مشاكل صدريه قرابو دبي تحسس دبي اما قريب وك انفلونزا نها دست بيده که ملت كتي استانگيك مازن براستي دبي نخوشيه دا وك في حصارجي پر مشكلاك مازنه يعني جبو نخوشه نها مشفاجي وك خدمتی قدمینه به پر استانگیک مازنت قدماندن خاصة یولی نها جاری اکسیژن نها جاری اکسیژنی بیدمک بزور و زحمتی تی در باز کردن الوداره و نخوشی ماجی زیادتر محتاجی و اکسیژنه و یولی دنداجی درمان نها بی فترک درمان جی زور زحمت تی دکوه وداره مشفه و پر نوعنی هنگ کیمن يعني نات درباز ما به تاخه براستی حلق جذری گرک وره کرن زوزو يعني جبو ملت يعني بس نه يوجي درمان و جاري اكسجين درجي نها زاني حتى مواد الاوليه وك غذائيه جبو زاروكا وك شير وك خارن وك مازوت يعني دحر دردو يعني كتي حصار يعني وهذا ناتي قبول كرن يعني نا منظمات ليد برسن نا وك مثلا جهاتني معنيين وك متحده دار ناتي برس يعني انه في ملاتات شو درباز ديك حياتي خول فداري يعني وايه زور زحمت يعني جبو زاروكو يعني زاروك نو بر في فتره دو دمشق دو نخوش پر بينا براستي ف